Veliki pozdrav svima ljudi sa Atica kanala. Danas igramo, kao što vidite, Counter Strike, brate, Counter Strike. I, znači, možemo da krenimo. Bićemo terorista. Mislim, ovo je čisto onako jedna epizoda. Čisto onako jedna epizoda da se čujemo, nisam izbacio klipa 3 dana. More zajebovamo naš inače ne mogu ja ovo baš dobro igrat kad ja pritom, znaš, u kameru. Yeah, motherfuckers. Inače, Agario, zadnji klip vidio sam da nije bilo dosta pregleda, jer nije ni zaslužio toliko zato što nisam ga baš, mislim, eto sam ja njega, ali nije nešto kvalitet bio zato što je bugovo server, bilo nas puno na server, tako da ali onaj prošli ste stvarno podržao otkinuo, tako, sad ćemo mi malo još igramo. I evo ga, nastavljamo ljudi. Vidi. Brate, mislio sam da uzmem sačmara, mogu uzeti. Sim! Ej! Pogledajte bre klip! Svaki klip bre pogledajte bre! Mamica mi bre! Znači svaki klip pogledajte! I sad, znači, bližim se 1000 suba, ajde, si bacite sub, brate! Jedi buraniju, brate! Jedi buraniju, brale! U pička ti matera! Jebote moj! Otac! Šta sam pošao reći? Si sub, znači... Sad će otac uzmi magične naočare. I evo ga ljudi, magične naočare, brate! Sad smo uzeli sačmaru. Sad smo im jebat mamu. Gdje ja krenu? Jebu me moj otac ko me je napravi. Znači, malo je bilo neki problema u školu, znaš. Noga mi je već, znaš. Nije to neki problem, nije smak svijeta. Pojebem mu! Jo, ljudi, znači, sad kad stignem ove naočare. Ovu partiju igram profesionalno, ali neću toliko baš pričati. Da mogu igrat profesionalno. Vidite da ja dobro igram. Znači, poslušajte onu pjesmu, čvrsto stoji. Znači, što sam pošao da kažem, sad malo rasvjeta bolja, znaš. Nisam uključio, znači, svjetlo, znači, ovo moje, znate, ovo svjetlo nisam uključio. Koje me isto osvjetljava, jer ima svjetlo na kameri. Znači, sad ću vam pokazati kakva je kamera. Mislim, ne mogu vam pokazati kakva je ona jer snimam film, ali evo ovako sam nekao. Mislim da vidite. Evo, sad moram igrat, ajde. Sad smo se naoružali, idemo. Jebem ti majku. Ljudi, inače. Šta se počeć, bit će malo češće Agarija, jer Agario znači igram svaki dan. Nekad se zovem Team, nekad Fedme. Tako mislim, Fedme znači nahrani me, da me malo nahrani ljudi. Inače Agario će da me pojedi. Jer iznervira se čovjek stvarno kad igra Agario, stvarno. Evo ga, pička mu, materna. Nije ja, meni broja. Jebo. Ništa ljudi, još ćemo jednu partiju, možda vam je dosadno sad, a moćemo da dignemo atmosferu. Znači, čekajte, sada vam malo bolje pokažem kameru, znači, kamera, ja trunku je loši zvuk, ali, znaš, ima rasvjet, vidite, rasvjetu ima, pička bater.
Ok, ljudi, krećemo. Sad moramo polako štekamo još. Inače šta sam pošao kažem, snimam ja Bandicam, on je baš najbolji program, ali nekad malo koči kad igram Magario, a ne koči kad igram ove igrice koje su instalirane. Znate što? Zato što ima ona opcija snimanje desktopa i snimanje igrica. E sad, ne možeš ti u onoj opciji gdje se snima desktop snimati igricu Magario jer on ne prepoznaje jer ta igrica nije skinuta. Ona se igra online na internetu. A ovako kantere prepoznaje i on to ne koči, ne baga. Evo ga, da ja za svaki slučaj potvrdim njegov smrt. Joj, jes mu se tijelo raspalo, Si ti spička, pardon. Neću više da sujem kad snimam, jebote Bog! Ok, to je bilo to iz ovu epizodu. Ako vam se svidio ovaj klip, like, share, subscribe i mislit ćete sada ovim pozdravom da kopiram nekoga, ali sačekajte da vidite ga do kraja. Push!